Itangazo rya Perezidansi ya Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Nyakubahwa Perezida wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, Padiri Thomas Nahimana, ashingiye ku bubasha ahabwa na Charite ya Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yo kuwa 20 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2018, cyane mu ngingo za 13 kugeza ku ya 21, ashingiye ku iteka rya Perezida nimero 001 akarongo kaberamye 2023 ryo kuwa 28 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2023, rigena imiterere, ububasha n'imikorere by'inzego za Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ashingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 9 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2025, imaze kubisuzuma no kubyemeza, amaze kubijyaho inama na Minisitiri w'Intebe, yavuguruye Guverinoma mu buryo bukurikira. Ingingo ya mbere, ishyirwaho rya Chef d'État-Major w'ingabo z'igihugu, Lieutenant General Jacques Kanyamibwa, Chef d'État-Major. Ingingo ya kabiri, ishyirwaho rya Minisitiri w'Intebe wungirije, Bwana Joseph Nahayo. Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo. Ingingo ya gatatu, ishyirwaho ry'abaminisitiri, Bwana Aaron Ndagijimana, Minisitiri muri Perezidansi ushinzwe inama z'abaminisitiri. Madame Marthe Nkundiye, Minisitiri w'Ubuzima no kwita ku babana n'ihungabana. Madame Esther Ingabire, Minisitiri w'Ubukerarugendo n'Ikoranabuhanga. Madame Aurore Girubuntu, Minisitiri w'Imicungire y'Imipaka n'Ibiza. Mu rukiko rwa rubanda hakozwe ivugururwa mu buryo bukurikira. Ingingo ya kane, ishyirwaho rya Perezida w'urukiko rwa rubanda, Bwana Aloys Nangigaye Twahirwa, Perezida w'urukiko rwa rubanda. Ingingo ya gatanu, ishyirwaho ry'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rwa rubanda, Bwana Theophile Mugabonejo. Umushinjacyaha mukuru mu rukiko rwa rubanda. Ingingo ya gatandatu, mu nteko y'abadepite, Madame Chantal Niyonsaba, umudepite mu karere ka Gasabo. Madame Debra Iyambonye, umudepite mu karere ka Rulindo. Bwana Faustin Munyakazi, umudepite mu karere ka Gicumbi. Bwana Jean-Marie Hakizimungu, umudepite mu karere ka Bugesera. Madame Josephine Nyirahabimana, umudepite mu karere ka Muhanga.
Bwana Marc Sengumuremyi, umudepite mu karere ka Gatsibo. Bwana Emilio Nahimana, umudepite mu karere ka Kayonza. Bwana Idi Shabani, umudepite mu karere ka Rwamagana. Madame Bridget Barakagwira, umudepite mu karere ka Ngoma. Ingingo ya 7, ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu cy'ishoramari, Rwanda Investment Board. Bwana Raphael Hakizimana, Directeur Général. Ingingo ya 8, Nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana, President wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, na Nyakubahwa Madame Marine Uwimana, Minisitiri w'Intebe, batumiye rubanda mu muhango wo kwakira inshingano ku mugaragaro kuri abo bategetsi bashya uzabera kuri The Highest Media kuri iki cyumweru tariki ya 6 Mata umwaka wa 2025 saa 12 z'umugoroba ku isaha ya Paris na Kigali. Bikorewe i Paris ku wa 5 Mata umwaka wa 2025 n'izina rya President wa Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, Madame Claire Marie Urusaro, Ministre muri Presidansi ya Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Murakoze, murakarama.